Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li raisil jalsatil muhtaram wa li jama'atil hukamil afadil wa li sadati wa sayyidatil kiram. Kaifa halkum al-yawm ya asdiqai? Bi khair alhamdulillah. Ayyuhal mustami'una al-kiram, taqifu amamakum yulqi alaikum kalan min arabiyyah tahta mawzu' al-malabisu muhimmatin fi hayatina al-yawmiyah. Nalbasu al-malabisu lihimayati ajsadina wa linnazafatin wa lihusnil mazhar. Fama anwa'ul malabisi allati nalbasuha hayya nata'arrafu 'alayha ma'a. Awalan ayyuhal hadiruna wal hadirat. Awalan malabisul ayyamul 'adiyah. Nalbasu malabisul mukhtalifatan fi hayatina al-yawmiyah. Al-qamis was-sirwal wal-fustan wat-tannurat min amsilatiha. Ana albasu qamis was-sirwal fi ba'di ayyam wa albasu fustan wat-tannurat fi munasabati ahyanan. Yajibu alaina an nalbasu malabisa nazifatan wa murattabatan kulla yawm. Saniyan ayyuhal mustami'una al-kiram. Saniyan malabisul al-madrasah. Albasu ziyal madrasiyah ila al-madrasah kulla yawm. Al-qamis wat-tannurat wal-hijab wal-hiza'ul madrasah min amsalatiha malabisa madrasah. Ana albasu qamis wat-tannurat wal-hijab ila al-madrasah wa ahritu ala an yakuna ziyil madrasah nazifan murattaban. Izan aziyal madrasiyah yu'allimuni nazafata wa nazafat wa nizam wa nizabata. Salisan ayyuhal hadiruna wal hadirat al-kiram wa khulasatul qawli. Innal malabisa muhimmatin fi hayatina al-yawmiyah. Falnahris ala lubsil malabisil nazifatil wal murattabati wal munasabati wal muhafiza ala malabisina kulla yawm. Malabisa nazifatin mazhar na jamilun wa hayatuna sa'idatun. Wa akhiran atamanna lakum jami'an najaha wat tafawwuq. Syukran lakum ala husni istima'ikum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum